Gavumenti omu mwaka gw'2007 ekahabarisa n'abahingi itaka rya Uganda People's Defence Forces omu byaro bya Nkoko, Kayanja y'okubanza, Kayanja ya kabiri, Kabukero, okuba nibatura obwanyuma y'obutikiriza n'enshonga z'esharo okubaruka hagati y'abahingi n'abariisa. Konka okwihobwe tekiguraga ensharo ezareesire obutikiriza n'obu hagati y'abahingi n'abariisa. Ahabwa enshonga egi, abahingi bakaruga omu myanya ei babaire nibaturamu bakambika ofisi ya RDC omu Kasese barikwenda ngu gavumenti ekora enshonga ezi. State Minister wa Kanyabwenge n'okuhabura ihanga Godfrey Kabyanga kandi enzarwa ya district ya Kasese enshonga ezi nazegekyerera okweyongera kw'abantu kandi obw'itaka ritakweyongera. Otherwise, these communities you see here, Banyabindi, Basongora, Bakonzo, me, I was born here. And I'm grown up here. They used to live in harmony. The Wakonzo would go to the lowlands and cultivate cotton. When they have harvested, they leave the cattle keepers to do what? To graze. And nobody was fighting for what? For land. Nshonga egi ndahura kashagamu mukama w'Abasongora nashaba gavumenti okukora ekiri kubaasika okutereza enshonga egi omu bwire. Abantu abakungu officials abaine kulorera amataka mu Kasese, government ya Kasese local government tekubamanya kandi tekubaha kitinisa kandi tekubaha bwire kwikara nabo ngo babaze kurungi betegereze engano. Ekikubaho instead omuntu nagenda aleta abantu be 10 agama ngo bakambinga mu kifeka nanka bamwekeza kugenda kubaza tukumbuza noha ya mahero busobozi kubaze. Enshonga egeresere Minisita w'amataka Omuyanga Sam Mayanja konka abaturage basimire byabagambire ngo naza kutereza enshonga zabo mu myezi 3 kandi obwo bature bakambikira omwanya okumara kire. Abasaveya bagenda kutandika okusaveyinga ettaka lya moyo naje muri. Tubawadde emyezi 3 okulaba nga ekyo kyonna kiwedde. Naye njagala okukubeera ow'amazima mu bantu abo bonna b'olaba. Ensonga z'olekedde RDC nga walusimbi tezigenda kukolebwa. Minisita shabira abantu abakutaha bakaruga ofisi ya RDC konka abantu bajyangu tibina hibarukuza okusya enshonga yabo ekozirweho. Mwe mubeere nga muddayo era nzikiriziganyizza era mbasomedde ekiwandiiko kya pulezidenti mwenna mujja kujja nga myezi 3 giweddewo nga buli group oba mwagala ekyapa kyammwe. So for us, we did not apply for any title from government. We did not apply for any land from government. Our land is there. Only the issue is to open boundaries. Nobody else can talk. I've given my last word. I've ordered RDC Walusimbi, whether you like him or not, he is now responsible for this district. He's responsible for this project. Amakuru agashaka Gilbert Muhanguzi omuri Kasese.